Rivolta, rivolta, rivolta. Rivolta, rivolta, rivolta. Dobar dan, braćo Srbi i sestre Srpkinje. Moje ime je Miloš Trifunović, a ovo je 4. po redu epizoda u serijalu, podcastu, emisiji, novi vidici, kako god hoćete. Sa nama je danas jedan specifičan gost čije ime nećemo da otkrivamo jer se bojimo raznih organa gonjenja. Mada mislim da će imati svašta nešto da ispriča povodom ove prilike. Brate moj, kako si? Dobar sam. Organa gonjenja. Dobar. Ti šta radiš? Pa evo malo, Jesi mi ti dobro? da te nazovem, šta kažeš? Rekao, jesi mi ti dobro, to sam. Dobro sam, aj ti ovako ćemo, kako ćemo? Ajde ti nama, brate moj, Vidi, znači... unaprijed da ti kažem, izvini, unaprijed da ti kažem, ja se izvinjavam što sam maskiran, ja se ne krijem, znaš. Nego ti znaš kako kod nas ide turske televizije, odmah će me objaviti ko našeg zemljaka brzog. A tako to ide. A ne bi da bude moje porodici neugodno, znaš. Naravno. Mami i to. Naravno, moramo ja da imamo. Ne krijem se, nije to sporno, ali eto, Turci navaljuju pa ga jebi. Ah, šta bi mi sa Turcima, sad s Turcima. Smo se tepali s Turcima, ćemo se tepati. Sad, u pitanju je moj prijatelj iz detinjstva, dugogodišnji drug i koga ja vrlo dobro znam i poznajem. Aj ti nama reci koliko imaš godina, ako nije tajno. 25. 25 godina. Kad sam došao u Rusiju, imao sam 24. Ajmo, 24. Dobro, brate, ajde sad, odakle da počnemo? Kako je to sve? Sad ako možeš malo da nam pokažeš te oznake i to. Čisto da ljudi vide da nije neka montaža, da se tu, da to nije nešto što se može nabaviti na Temu i tako dalje. Mogu da pokažem, ovo su... Odnosno za hrabrost, je li tako? Ovo je Štorm brigada. Ovo je klasika. Zastava Rusije. Da. Dobro, brate, ajde, sada počnemo te neke priče. Šta se to desilo u glavi, kako je to tebi palo? Ajde, u stvari ovako ćemo prvo samo našim gledalcima, možete vi ostaviti pozitivne, negativne komentare, ali na sve smo mi to navikli. Nećemo sad ulaziti ovdje u neke političke diskusije, fašizam, nacizam, ovi tamo neoboljševici, ovo ono, Hitler, Stalin, lijevo, desno, Putin, Zelenski. Nije to bitno, tu sam ja da ugostim svog drugara da na nešto ispriča da vi vidite kako je to iz prve ruke. Kako je to, šta se to desilo pa si se ti odlučio na ovaj poduhvat? Ide ovako. Puno je razloga. A nijedan ne mogu da kažem. Mislim, možem, ali ne želim nikom, nikad neću da kažem. Ima više razloga, znaš. Da. Privatni razlog, to je već ne ulazimo u neku intimu. Reći tu o jedna od tih stvari je patriotizam. Jedna od. Ovo ostalo ima mnogo, dosta. Sve se to spojilo. Tako da jebi ga. Ukratko tako. Eto, sad krenut ćemo od toga način na koji si ti došao. Sad nećemo tu neka imena da spominjemo i to, da te ljude sad ne kompromitujemo i to. Način na koji sam došao, vidi, prvo pošalješ dokumenta svoje. Onda tebe FSB provjeri. Da. Kad te provjeri, onda ti pošalju kartu i ti dođeš. Kad dođeš, onda kreće provjere. Kakve provjere? Provjere na alergiju, narkotest, kako se zove,
Urin, pluća, laboratorij. tuberkuloza, hepatitis, sve provjere radiš. Kad prođeš te provjere, onda te raspoređuju u vojsku. Onda dalje do tebe zavisi. Da li ćeš u specijalnu jedinicu ako ispunjavaš sve, da li nećeš, da li ćeš ovako, da li ovako, to sve zavisi. Od čega ono zavisi ukratko sad da ne dužimo? Zavisi od komande, Sposobnosti, zato što zašto si podoban. Da, Na primjer, ako ti, na primjer, kad dođeš tamo na bazu, na obuku, dobro. i ti kažeš, ja znam raditi to i to, on će tebi dati to da radiš, ako si ti tako rekao. Znaš, ako ništa nisi rekao, on će tebe rasporediti kako on smatra da treba. Kako Da. te procijeni. I ajde sad preskočit ćemo ili ćemo reći odakle, dokle, dobro, ti si došao u koji grad? Prvi kad si ono, šta dolaziš tamo i šta je tebi u glavi kako se ti približavaš prema zemlji u kojoj nikad nisi bio, a znaš šta te može čekati tamo? Vidi, iskreno da ti budem, grad ti neću reći, ali mogu ti reći da sam letio iz Beograda u Moskvu, iz Moskve u Sibir. U Sibiru sam. Došao sam do Sibira. Dobro. A što se tiče... Šta si mi pitao? Pa postupak od dolaska od svoje rodne grude do mjesta gdje ste se svi vi trebali naći, gdje je bilo dogovoreno. Šta si osjetio u tom momentu? Da li te je bio strah, da li si imao tremu i to? No, vidi, da skrenem pažnju s tog svega. Šta ti mogu reći? Kad sam došao u Rusiju, izuzev rat, izuzev svega, nikad se nisam osjetio tuđim. Uvijek sam bio prihvaćen kao najrođeniji njima. Jel? Nikad se nisam osjećao strancem ili nešto. Pogotovo došao brat Srbin, svi poštuju, kao i mi njih, naravno, jel? Nikad se nisam osjećao strancem. Uvijek sam znao da sam kod kuće. Znači nije bilo nikakvih tenzija da te sa nekom, mislim tenzija daleko bilo, nego da te neko mrtvo gledao ili ovo kao šta će on tu? Ne, nisam nikad, čak naprotiv. Prvo, kad vide Srbin tu došao u Rusiju, a tek kad vide da je ratovao za njih, to je znači poštovanje 100%. To nema dalje. Da, ako baš sad kad to spomenuo, kakav baš da uđemo prije što započnemo konkretno neku priču, kakav je odnos, evo nisam ja nikad bio u Rusiji, ljudi pričaju, svašta ljudi pričaju, ne znam, da Rusi ne znaju uopšte ko smo mi, opet neki kažu da nas Rusi cijene, da nas vole, aj ti to nama malo, tvoje iskustvo u Rusiji već tamo, koju godinu tako, Ja sam ovdje od 2024. Da. Znači, dugo sam ovdje. Vidi, to je laž, što mnogo nas poštuju i cijene, kao, evo, zamisli, evo, da te pitam, zamisli dođe, ti su u Banja Luci sada, zamisli dođe Rus, preseli se u Banja Luku. Naravno, ma ne bi niko, da, možda nekako bi neko izašao susret, to kao Rus, šta ima ovako, onako i... To ti kažem, tako da, i što se tiče naroda, veoma smo slični, jako smo slični. Ne znam šta da ti kažem. Dobro, ajde, mislim sad, kako je to sve krenulo, da li je odmah počela obuka, ili su vas sad gurnuli u vatru, ili šta ti ja znam, kako izgleda ta obuka? Tebe zanima postupak, jel? Pa postupak, da, procedura, kako si došao tamo, pa kako su vas dalje uputili. Ok, kad dođeš u Rusiju, onda ideš u određeni grad gdje je tvoja kasarna.
Iz te kasarne te raspoređuju i onda ideš u Donjeck. Tamo je baza gdje se dešava obuka. E sad, zavisi zašto si specijalista, zato ti rade obuku i primjer, ti si za nešto, toliko traje tvoja obuka. On je za nešto, toliko traje njegova obuka. Razumiješ? Dobro? Tako Ak- da nije nikad isto. A ti si bio raspoređen za... Konkretno, sad ću da ti kažem. Da se Konkretno ne- što se nemoj te tiče prekidam. moje jedinice. Šta kažeš? Rekao, nemoj da te prekidam, ti si taj koji barata s oružjem, ja sam ovdje goloruk. Što se konkretno tiče moje jedinice, moje regimenta je Šturm. Jurišna, znači, brigada. To jest prva, to jest prva linija napada. E sad, i tu imaš ti primjer. Ti dođeš i kažeš, ja ne znam ovo, daj me tu. I on će tebe prihvatiti, zato što ti nećeš naprijed. Znaš. Ali generalno kao naša brigada je Šturm brigada, koja napada prva. Da, da. Kako je trajala obuka tada? Što se tiče obuke, konkretno naše brigade, nemaš ti tu sad, obuka ti je sad ovakva, onakva. Obuka je konstantna. Znači, konstantna je obuka. Nikad ne znaš kad će te zvat, nikad ne znaš u koliko sati će te zvat, ništa ne znaš. Jer je obuka konstantna. Moraš stalno, znači, biti u pripravnosti, stalno si Tačno. na terenu i kad nisi na terenu, da. Koliko to traje? I to zavisi sve. Evo, Od osobe do osobe, da. Generalno, ja kad sam bio, tad je bilo žarište borbe, Avdijevka je bila u pitanju. To bi trebalo 30 dana. Naše je trajalo 15. Jer je trebala grupa. Da, neki skraćeni Tako postupak. da, ali iako je tako kratko, bili smo spremni. Nisu nas ostavili ni gladne, ni nespremne, ni žedne, ni ništa. Sve je okej bilo. Da, eto, neki pričaju kako borci srpskog porijekla odu tamo pa gladuju, pa ih bace u vatru, pa ovo, pa ono. Šta ti imaš da komentarišeš? Mislim, on rekao sve neke stvari, ali da li je to istina ili ima slučajeva? Vidi, to, kako si rekao, srpski borci, jel? Da, borci srpskog porijekla koji dođu u Rusiju. Ne, za neke se priča da su ostajali gladni, žedni, da nisu imali dovoljno vremena da se obuče, da su ih tretirali loše. Ja što ti mogu reći iz svog iskustva da to nije tako. Sad ne znam, možda griješim, možda ne griješim. Ali ja, koliko ja znam, nije to tako. Ne. Sad ti kažem, od kad sam došao u Rusiju, nisam se osjećao ni sekunde kao stranac. Izuzev vojsku, izuzev rat. Evo, sad živim ovdje u Sibiru, ovo mi je 4. grad u kojem živim. Da. Nikad nisam na neugodnost naišao. Nikad. Uvijek sam naišao na poštovanje. Razumiješ me? Poštovanje 100%. Kao i mi prema njima. Sad ti kažem, zamisli dođe neko u Banja Luku Rus, ti bi ga sigurno prihvatio obje ručke, jel tako? A dobro, da. Samo zato što je Rus, zato što je naš. Kažu da su Rusi hladni, to. Ne, nije istina. To ti je sve, kako bi ti rekao, propaganda. Nije istina. Jako su topli ljudi, jako su topli, jako su osjećajni. Isti ko i mi. Isti smo. Što se tiče toga.
A to što govore hladni, to sam i ja mislio isto dok nisam došao u Rusiju. I ja sam tako mislio. I stvarno to nije istina. Osjećajni su, topli, isti su kao i mi. Da, gostoprimljivi, ono, dođeš kod nekog kuću, će ti da jedeš, da popiješ, pa da će ti ponuditi piće, hranu. I sad ti kažem, kad ti kažem isti smo, što se tiče toga. Jako topao narod, jako dobar, isti koji mi. Samo da napomenemo, gledalce ne plaća na susjeda. Dobro, mene ne plaća, njega moraju plaćati. Sad. Sad kako se zove. Ma ništa lično, bio sam plaćen. Pa normalno. Ti si, znači, eto, prolaziš tu obuku 15 dana i šta slijedi dalje? Znači, raspoređujete, kako te raspoređuju? Ne, to što kažeš ti 15 dana, to sve zavisi do jedinice. Da, ali ti si, da, Ja sad ok. tebi govorim, ja sam konkretno tebi govorim za svoju. Sve zavisi kako se ti pokažeš, šta hoćeš i ostalo, znaš. Jasno. Kad prođe ta obuka, onda iz te baze ideš blizu linije fronta. I tu bude stacionirane vojske. I posle tog napadate. Posle 2-3 dana. Odmah tuča, a? Da, odmah. Dobro, čim si ti, ajde, ti sad završavaš obuku, ti dolaziš tamo na liniju i kako se ti osjećaš? Držiš tačtač, u stvari kojim se oružjem rukovo ti evo lično, na primjer? To zavisi sad. I od jedinice, i šta ti zadužuješ, razumiješ mi? Sve zavisi. Ali šta se tu može Što mogu ponavljati? reći? Pričaj slobodno. Kalaš, AK-12, AK-17, uglavnom tako, mješovito. Sve ruska proizvodnja, naravno. Da. Ja kad sam, primjer, prvu akciju kad smo imali, kad sam zadužio oružje, dobio sam AK-12, masan ko preti slonac, znači iz najlona nov. Da. Morali smo rastavljati i brisati da ga osušimo. Pun je ulja bio, znači nov. Pancir, isto nov dobijaš, šljem dobijaš, sve novo dobijaš. Da, nema sada da skinu sa poginulog nekog borca, pa gurnu. Ne, to na primjer oni rade, ali to oni Druga strana je. znaš. Na primjer, da, druga strana, na primjer, oni kad odbiju napad, oni ga odbiju na 2-3 dana. Oni uspiju pokupiti šta već treba i to, pa se vrate. Da. I to je rijetko. Ali generalno što se tiče našeg naoružanja, dobijamo novo, sve novo i sve kvalitetno. Dešava li se da zakoči možda taj AK-12 ili nešto? Ne. Nisi imao problema nikakvi, nisi? Nisam nikad imao problema. Šta sam htio da ti pitam? Šljemovi, kakve kvalitete šljemova, pancira, nešto sve tu dolazi? Šljemovi su 5. razreda, šljemovi kvalitetni su. Mada to ti puno ne pomaže, jel? Ali može ti spasiti glavu. Da. I sad, ali, kažem, generalno, naoružanje i opreme, ok je sve ok. Jasno. Ajde sad, eto, ispričaj tvoj prvi dodir, eto, držiš oružje u ruci, kalaš AK-12, rekao, dobio si AK-12 prvo. I šta ti vidiš ispred sebe, šta ti vidiš oko sebe, koliko vas je tu? Opiši mi malo samo, eto, kao da se ja mogu zamisliti u tvojoj situaciji. Kako bi ti rekao? Naprimjer, kako misliš konkretno šta da ti konkretno kažem? Pa eto, držiš oružje,
Koliko je neprijatelj udaljen od tebe kao prvo? A s obzirom, sad ti kažem, evo vidiš, Šturm, to je prva Šturm, linija, da. znači direktan kontakt. Nije udaljen, nego je približen. Ovaj, ovaj, kako bi ti rekao? Ružno je. Najodvratnija situacija sa kojom se čovjek može susresti. Kad ti vidiš da neko kmeči pored tebe ili nešto tako, znaš. I sam taj direktan kontakt da se vi ubijate, najodvratnija situacija sa kojom se čovjek može susresti. Jel, Ja znam, vidi, ja znam, evo, ja i ti se poznajemo cijeli život. od Ti prije, znaš naš grad. Mnogi mene podržavaju, mnogi me i osuđuju. Tu ti je, uvijek će toga biti. znaš, mnogi će reći to, brate, wow, a neki će reći, mamu ti jebem, agresore jedan, znaš. A normalno, to je sve normalno. Sad, šta sam htio da te pitam, koliko je vas bilo tu u brigadi? Brigada ti je brigada. To je mnogo ljudi. Konkretno, evo, Konkretno, da. evo jedno specifično nešto. Zadnje, kad sam ja ranjen bio, bilo Čitaj se je nešto, da. 11. jula kad je Srebrenica. Mislim, vidi, ozbiljno, stvarno je tako bilo. Išli smo u 2 transportera, nas 20. Da. U jednom transporteru 10, u drugom 10. Prvi transporter, njega su zviznuli, odmah su ih skuvali sve, da popriječe put. A nas je udarilo 5 dronova i tad sam i ja ranjen. Izvini, morat ćete prekinuti, znaš, ko je bio na drugoj strani? Kako misliš? Pa, ko je bio, koja jedinica, koja brigada je bila na drugoj strani s kojom si ti, da li znaš? Prije nego što smo, to je bila Avdiivka, prije nego što smo krenuli, naši su rekli, kaže, nema zarobljenih, tako su naredili, zato što su to bili, sad ne znam, da li smijem da kažem, Reći, ajde, fašisti, dobro. fašisti. To je bilo 24. Tad su još bili. Ja sam tebi i poslao i slike i snimke, vidio si već šta se dešava Znači, misliš na Azov brigadu, jel? i znaš o čemu ti pričam. Na zloglasnu Azov Da. brigadu. Ajde, dobro. Ajde, nastavi sa pričom. Znači, prvi transporter je... Njih je pogodila raketa, odmah ih je skuvala sve. Kako se ti Samo osjećaš da u bi tom trenutku? Ti gledaš kako leti. nisam vidio. Oni su bili prvi, ja sam bio drugi transporter. Njih je pukla raketa. Samo da ih unište, da popriče put, jer je uski put bio. Aha. Nas je udarilo 5 dronova redom. Dub. Kako to izgleda kad dron gađa? Ja sam stajao prvi tamo do, kako bih rekao, do nišandžije, onaj što stoji na mitraljezu. Prvi tamo. Znači, zadnji od izlaza od transportera, razumiješ me? Prvi kad je udario, pao sam i čuo sam zujanje u ušima, ništa, znači, nije ono da sam nešto vidio, pa čekao, pa ovako, pa onako. To je bilo moje ranjavanje tad. Zviznuo nas je taj, bacio sam se ispod. Dotad su ovi svi poiskakali. Ja sam ispod ležao i udarilo se, udarili su još 4. Nastali su, znači. Da, nastavili su, da. Zato što su znali i vidjeli su da smo došli, vidjeli su. Da.
I oni su sve uradili da samo nas zaustave, znaš. Jasno, jasno. Tako da. I poslije tog, zadnji sam izašao. Vidim preko mene preskače nišandžija pa vozač. Izlazi, i ja za njima izlazim. Već je gotovo zapaljeno. I izlazimo u tu šumicu. Dovukao sam se tu i nakon nekih 10-15 minuta, slagat ćete, dolaze 2 momka za evakuaciju. To su ti medicinari, jel? Dobro. Oni su mene odvukli tu u blizu. Infuziju mi dali, sve to super. I kaže meni jedan, brate Srbine, sad ideš na evakuaciju i ideš u Rusiju. A ja onako slab govorim njemu. Rekao, jel daleko moramo ići? Kaže, ne, 3 kilometra. Ja sam bio ranjen oko 1:20. Došao sam oko 3 ujutro noću. 32 kilometra sam išao pješke, slagao me. Samo zato da se ne bi predao. Da bi se borio za život, jel? A ukazali su ti ono prvu pomoć tu koliko su mogli da te sačuvaju. A šta je? On mi je rekao, ideš 3 kilometra, kad sam ga ja pitao. A ja sam išao 32. Samo da ne bi pao psihički. Slagao me. Jasno. Namjerno me slagao. Jasno, Mislim, jasno. ne bi ja pao psihički svakako, ali hvala mu mislim, razumiješ me? Da, da, da. Svaka mu čast. Šta si osjećao u tom, kakvi su to bolovi, gdje te zakačilo, kako te, da li to i dalje adrenalin radi? Kakav je osjećaj kad se boriš za život? Konkretno, nije me bolilo. Kasnije me bolilo. Zato što kad me sastavilo, osjetio sam da ulazi u mene. Znaš, osjetio sam da ulazi u mene, tu je bolilo, ali kratko. Poslije tog nije, dok nisam, dok me nije slagao. Da, onda boli i rep koji imaš. Onda poslije tog, onda su me prebacili helikopterom u Belgorod. Belgorod ti je grad, granica sa, znaš već. Ma dobro, ne znaju možda ovi naši što gledaju. Tamo je bolnica, koja prima čisto tako, pa dok se ne rasporediš, gdje ćete dalje. Tu su mi 2 momka, medicinari, momčići, pa mlađi su od mene, ja mislim. Kaže meni jedan, stoji meni iza leđa ovako, kaže meni, osjetit ćete, kaže, sad malo, ali da znate. A on je uzeo kombinirke i vuče gelere, ovako, iz leđa. Ja sam se preznojio, to su takvi bolovi. Anestezija, to. Znaš kad mi tak nije bilo dobro? Ja ne vidim, ali kad sam čuo da ih stavlja u onu posudu. Da, kad čuješ koliko je to zvuk. Znaš kako zvoni? Geler ko bubreg. Dobro, i? Eto, jedino to. A ranjavanje kao ranjavanje ne boli. Da. Da, vjerovatno šok i adrenalin i ono tijelo, jer rane su još i dalje vuče. Ne, zato što nije to. Ne, nego, sad ti kažem, bolilo je mene. Osjetio sam kako ulazi, kako me prži. Boli i odjednom je sve stalo. Tek poslije počelo boliti. Kad se tijelo ohladi. Znaš. Ali ranjavanje samo kao ranjavanje ne boli. Da. Samo osjetiš kako peče, znaš. Šta te je zakačilo tačno? Gdje si bio ranjen? Na koji dio tijela i... Ruka. I leđa. Leđa su mi sva izbušena.
ali sad ne znam da li da pokazujem, da li Pa ne, ili ako da ti hoćeš možeš slikam, pa ti onda... pokazati. Pa možeš, ako se ne stidiš. Ne stidim se, ne. A znam da se ne stidiš. Da se stidiš ne bi odstavio sad. Pa ne znam kako bi. Pa reći ti ja, ko kad parkiraš auto. Ovdje još malo, 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 malo. Još malo, još malo. Još malo. Dobar. 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 To je to. Vidi se, vidi se. Ah, ne mogu da zamislim, ne mogu da zamislim. I šta si, jesi tad pomislio sam u sebi, kud sam i došao ovdje, šta mi je to trebalo? Jel ti je se desilo u jednom momentu da si pomislio šta mi je to trebalo u životu? Ne, u tom trenutku, vidi, i ranije se meni dešavalo, kad krećeš na napad pa pukne, znalo je biti, na primjer, pukne raketa, padneš u nesvijest, probudim se navečer, na primjer. Ono se već završeno, ja se budim. To se znalo dešavati. Ali evo, konkretno to zadnje, nisam pomislio. Kad je krenulo udarat, kad sam vidio da svi izginuli ispred, udara u nas, konstantno u tom trenutku se sjetiš, najviše se tu sjetiš Boga. I u tom trenutku čovjek vidio od čega je. Ali nikad se više nisam molio Bogu nego tada. Tako da, svaki august meni je rođendan ko rođendan. Ali svaki 11. jul meni je drugi rođendan. Jer sam zahvalan Bogu što imao je drugi plan, za mene ostavio me živo. Hvala Bogu, drago. Zato što ovo nije rat, ovo je masakr. A možeš, Postoji razlika. da. Možeš da nam objasniš sad postupanje prema, dobro, pa me je naređeno nema zarobljenika. Ali se dešavalo, da li bilo slučajeva da neki zarobljenik padne u vaše ruke i to? Zarobljenik padne u naše ruke, sme to Pa da, pitati. da li se desilo Pa, naravno, pa vidim. Pa vidi, Miloše, brate, to je rat, naravno da to se stalno dešava. Da, kako je Vidi. ophođenje prema njima, kakvi su odnosi i to? Sve zavisi. Ne. Vidi, i to ko što i naši padaju njima u ruke. Znači, jednostavno to je rat, tako je to. A ophođenje, vidi, zavisi. Zavisi kome padneš u ruke, zavisi šta traži od tebe i zavisi šta ćeš ti da mu kažeš. Naprimjer, ako te zarobi, ti moraš reći sve što te on pita. Poziciju i to ostalo, znaš. Ti ne možeš reći, neću reći, ne znam i ostalo. Ima da znaš. U suprotno ubit će te, 100%. Znači, nema, ne mogu, neću, se, Nederland. Nederland, nema Nederlanda. A da. Jasno. Da, priča. I kad kaže on, kad otkrije šta kako, onda ga dadne mu cigaru, dadne mu vodu i onda ide dalje na razmjenu. Prvo ide u zatvor, u Rusiju, i onda kad se nakupi zarobljenika, onda ide razmjenu. Tako to funkcioniše. A znaš li ti nekog lično da je bio zarobljen, da je došlo do razmjene pa da se vratio kod vas? Ne. Eto to kad sam ja ranjen, bio je jedan naš Srbin do mene, on je poginuo, ali kad nas je zviznulo, na primjer. Evo, ovo je specifična priča zato što je to baš kurčeva sreća. Nas je sve to zviznulo, jebalo na majku, pobilo nas ko mačiće. Da. Kako je on izletio, umjesto desno, on je otišao lijevo, direkt njima.
Nakon 5 dana naša druga grupa je došla. Ušli su u njihov bunker, sve to očistili, njega izvukli. I kako su njih trojica vraćali se nazad, padne dron, ubije sve trojicu. Tako da, baš mu je bilo suđeno, mora je poginuti, pa ga jebi, gotovo. Ne. A kako? Aj opiši dron jednostavno. Evo, mnogi borci iz odbrane otadžbinskog rata 90-ih i veterani, danas pitanje je da li bi se sudili među svom tom tehnikom. Opiši nam kako ti kad vidiš sad, mislim, koliko ga vidiš, da li ti njega vidiš uopšte? Bravo. Vidi, iskreno, dron ti je komad plastike na propeleru koji ide 120 na sat i nosi raketu koja uništi tank. Da. Ne možeš ti protiv njega. Jedino što možeš, kad ako ga spaziš da on leti, da gađa tebe, bacit se, najmanje što može biti s tobom je da te rani. Ili te ubije ili te rani. Čitav nećeš biti. Zato što je mnogo brz, ne možeš protiv njega, a nosi raketu koja uništi tank. Da. Da, po meni, ovaj rat nije fair. Ne zato što smo mi jači ili neko slabiji to, nego generalno dronovi. Jeste, neko bi čak rekao to je ratni zločin, jer evo ja sad ovdje sjedim, igram se sa... Razumiješ, sjediš, neka debilčina tamo sjedi, puši električnu cigaru, ima naranđastu kosu i ubije 80 ljudi. Da. Razumiješ me na tvoj stik? Debilčina neka. Ma da, neki štreber tamo, kompjuterski, onaj. Štreber, bote, sad ti kažem, puši cigaru, električnu, ima naranđastu kosu. Na tako i to. Ali šta ti je, tebi onako, ako možda nam kažeš, šta ti je bio nekako, ako nije to ranjavanje, ili šta ti je bio najstresniji period, najšokantniji onako koji nikad nećeš, ako ti nije teško pričati o tome, koji nikad nećeš iz glave da izbaciš, koji ti se vraća, ako ti se vraća u momentima, najtraumatičniji trenutak iz toga svega. Razumijem te što hoćeš. Najtraumatičniji, mislim, ti tamo svašta vidiš, znaš. Ali generalno meni je bilo, kad je čovjek, njega je nešto pogodilo, ja ne znam šta, on je popola presječen. I samo mu trup leži na zemlji i on je živ i zapomaže, razumiješ me? Da. I govori u pomoć. Ta scena, kako on riče, a pola čovjeka, to ostane urezano. A generalno ostalo ti svašta vidiš, znači, odbije mu glavu, ruku, nogu, to se dešava. Rat je jebi ga, koji svuda na svijetu. I šta kao vidim? Neki momenti ostanu urezani. I vidiš čovjeka bez, ne znam ja, pola face, bez glave, bez ovog, bez onog, pogledaš i nastaviš svojim putem. Da, zato što toliko ubija okolo, da ti ne možeš ga izgledati. Nemaš kada da razmišljaš o tome. Ne možeš. Ne samo ja. Ne samo ti, ne samo on, svi. Ne možeš ga izvući. Ne postoji šansa. Zato što je to toliko, jer je problem u tom, oni znaju da mi napadamo i oni čekaju i udarci su teški. Oni na nas, mi na njih. Tako da... Da li je bilo, užas. Da li je bilo straha da je neko ne znam, krenuo pa se vratio, pa kako se dizao moral i to, nam to nekako objasni. Bilo je, na primjer, momak izađe iz transportera i vidi ovako ispred sebe šta se dešava. Niti je ranjen, niti šta. Samo se okrene i ode do drveta i ubije se. To se dešavalo. To se stalno dešavalo. Ne mogu ljudi da ponesu to, da. Ili sebe bombom raznese. Stavi sebi pod pancir bombu i legne. Ne.
zato što pukne u tom trenutku. Ne može svako psihički, znaš. Nije svako isti, jel, to je normalno. Naravno, neki krenu, ne znaju gdje su To krenuli uopšte. dešava se, da. Kako imali, jeste dizali Da. moral nekako, jedan drugima, jeste ono, šta, E, pričali vidi, viceve, pjevali, otkud ja znam. Ne, vidi ovako, što se tiče morala i to, kad krećeš u akciju, jedino što kažu, ništa nije bitno, nama je bitna pobjeda. Idemo do kraja. I ti znaš, ako se ide do kraja, i ti moraš, jebi ga. Znači, Da. moraš biti spreman svoj život da. A to ako te Bog pogleda da ostaneš živ, da te rani, to te Bog pogleda. Kao, Da. na primjer, što je meni. A kakvih je nacija tamo sve bilo, je, recimo, s kim se ti susretao u ratu? Na vašoj Svoj strani. strani. Na ruskoj strani. Na našoj strani Rusi, Bjelorusi, ali to je isto, Da. Srbiji. Znalo se desiti crnaca iz Kube, iz ove, kako se zove, Gdje je Južna Amerika, obale Afrika. Slona. Da? Da, i to je rijetko, ali oni su, samo zato što su državni saveznici s Rusima, pa i Da. njima puštaju, znaš. Ali oni uvijek poginu, znaš. Tako da, ali generalno, Rusi, Bjelorusi, Srbi, nema puno na našoj strani. Da. Dok Nije na njihovoj, na primjer, Hrvati, Poljaci, Česi, Mađari, Englezi, Amerikanci, mnogo nacija, mnogo. Da, znači, evo, reći ćemo da... Najviše ima Engleza i Hrvata. I Poljaka. Reći ćemo da ti, ne znam, nije srednji Sloveniji, većina Slovena da idu da ratuju kao dobrovoljci na ukrajinskoj strani nego na rusku. Jel? Dobro, naravno, Poljaci baš se ne gotive sa Rusima, tako da je očekivano. Ali opet, i Ukrajinci su klali Poljake u Drugom svjetskom ratu, tako da, šta da kažem, ali ono... E sad, šta, kako da te pitam? Kakav je recimo osjećaj kad neko gine pored tebe, a s kim si bio blizak, da li se tako nešto dešavalo? Mislim, dešavalo se sigurno, pitam te gluposti. Na početku to teško podnosiš zato što si bio blizak s tim čovjekom. Već se navikneš na to da ljudi ginu svaki dan i da to gledaš, tako da postane normalno. I zapitaš sebe ikad da li ću ja biti završiti kao ovaj čovjek ovdje za 5-10 minuta, za dan, 2, 5. Ako se budeš pitao, ako se budeš bojio, ako budeš nešto stvarao sebi u glavi, zbunit ćeš se kad ne treba i poginut ćeš. Znači, bez straha njet. Znaš, moraš ići bez straha i čistog srca. Ne mislit nikom zlo i ostati ćeš živ. I mislim, ja to tako vidim. Da. Sad, možda neko drugačije to vidi, možda. Da, eto, a šta je, ajde, imaš kakvih, ne znam ti, nija zanimljivih tih nekih anegdota koje su se dešavale, koje, ne može svako da ispriča. Mislim, ne može svako da ispriča. Nešto si ti lično doživio, što će ti uvijek nekako biti u sjećanju. Znaš kako, doživljavaš mnoge stvari svaki dan. To je rat. Znaš. Ali, na primjer, imam nešto da ti kažem gdje ja nisam bio, ali je bio jedan naš Srbin. Da. Iz Banja Luke. Jedan naš iz Banja Luke. On je bio malo sjevernije od mene, gdje sam ja Avdivka. Dobro. Njihova grupa je bila ovako pozicionirana, pa nekih 100 metara je škola. Tamo su bili, znaš već ko, i kažu, naši trebaju napast, ali treba se to zauzeti, kao obično.
kažu oni, ajde Srbi, ajde ti, aj prvi. A ovaj je krenuo je prvi, mitraljez ga pokosio, otkinuo mu ruku. Navukli ga. Mislim, danas je taj lik živ i zdrav je, eno ga u Sankt Peterburgu, radi i dalje. Ajde, hvala Vesti. Bogu. Ali, ajde kaže ti Srbine, ovaj je mitraljez nosio, taj naš Srbin, a mitraljez ga pokosio. Ko se mitraljeza? Hvati taj mitraljeza iz trave. Pogodio ga u rame i 2 metkarska pogodilo u rame, otkinuo, komplet ruku mu je otkinuo, iz ramena mu izvalilo. Znači, kak je držao mitraljez, tu mu je i odbilo, gotovo. Kako je treba oporavak? Mislim, tvoj oporavak, Moj? kad si bio ranjen, eto, sad malo preskačemo s teme na temu, htio sam se vratiti na to. Okay. Ja sam bio ranjen u ruku, u leđa, u vrat i u glavu. Dobro, u glavi nema ništa, tako da, ali dobro. Dobro, hvala ti. Spasiba. Aj, ništa, pa sam. Danke meine Bruder. Prvo su mi operisali leđa. 3,5 mjeseca sam bio u bolnici kod Moskve, tamo jedan grad, Razanj se zove. Kazanj? Leđa sam imao. Razanj. Aha. Onda poslije tog sam išao u bolnicu za ruku. Imao sam fiksator godinu dana, 2 mjeseca. Operisali su me milijardu puta. Ne znam više šta su mi radili. Jebali su mi majku. Vidim, ruka je mobilna, pokretna, radiš s njom. Gestikulacije ti je opasni tu. Da, ali, na primjer, ne mogu raditi ovo, vidiš. Da. Ali uradit će mi, znaš šta će mi uraditi? Izvadit će mi iz glob i uradit će mi 3D i staviti. I onda će mi moći raditi kolo. Jasno. A reci mi evo, pošto nešto ne znam, evo, imamo u tim nacionalnim krugovima mnogo mlađih ljudi, mnogo mladinaca, pa i starijih, što ih interesuje, ne znam ti nija da se priključe koji kakvi Majdar, Azov, bataljonima, kakvi su oni u ratu, kakav je njihov moral u ratu i kakvi su borci. Ako, mislim, ti si direktno tu kod s njima, tako da ako nam možeš nešto reći bliže o tome, koliko ti znaš. Misliš na drugu stranu, jel? Da, na drugu stranu, Azov, Ajdari i tako te šta. Mogu ti reći da su veoma zajebani, jako dobri borci. Tačno se vidi da su naši. Da. Ne daju se. Znaju da nemaju šansu, ali ne daju se. Vidi, da se ne lažemo. Bilo je tu predaje. Ko u svakom ratu, to je normalno. Da. Ali generalno, kao borci, imaju hrabrosti. Imaju hrabrosti. Kako, ajde sad, mislim, ti si operisan i sve to traje taj proces oporavljanja, pa neki duži period i ti si proveo na ratištu sad koliko sve ukupno do ranjavanja i do toga svega, mislim koliko si imao sreće da eto. Generalno sve oko 3 mjeseca. Da, vidio sam slike s lavcima mačke i to, čemu služi mačka ona? Kako misliš, čemu služi? Sa zavojima, Mačke su uvijek tu. Uvijek se potrefe mačke tu, da prostiš. Mislim da znaju ljudi o čemu pričamo, mislimo na bukvalno mačke životinje. Da, mačke, naravno, mačke, nismo mi
koje kakvi menija. Uvijek su tu životi. Mačke su, generalno, psi nisu bili. Da, ali Od životinja što mačke, sam s obzirom da vidio bi sam poslao kokoške jednu mačke. sliku, mačka koja nosi, ima neki pes slučaj, nosi zavoj, nosi medicinsku opremu. Ne, to ti je obuk preko nje, ono gdje okvir Da, staje. Znaš, da. okvir od automata. To je navučeš preko nje i izgleda kao odijelo na nju. Od životinja, od životinja što vidiš, eto, mačke su obavezne Da, i eto vidio sam 2 put kokoške i to je to. znači eto, oporavio si se, skinuo si fiksator, pluća, šta je s plućima? Vidim, da, dobro, vidim da znaš pošto se i privatno znamo, jel? Aj, pa Da, kako nekako? u plućima mi stoji taj geler ovdje, evo ovdje ovako, pod 3. rebrom, kod srca, 3 mm, 3,5 mm, 3,4, ajde, da budemo precizniji. Hoće vadit, neće vadit, hoće vadit, neće vadit. I rekli su, on ne šeta, on je tu zaglavljen i ne treba da ga diramo. I tako je ostalo. Da. Sad, šta radiš, kako radiš, znači, sad, u Ukrajinu, postoji li mogućnost da se vratiš u Ukrajinu na front? Ne, dovoljno sam ja odradio, sad ovdje radim drugo nešto. Mislim, radim i dalje Da. u vojsci, ali radim druge zadatke. Ajde, izvini samo sekundu, ako možeš pokaži našim gledalcima medalje i da objasniš šta svaka znači pojedinačno. Medalje su za hrabrost. Vidiš, piše za otvagu. Da, za otvagu. Za specijalnu vojnu operaciju. Uglavnom, za otvagu to znači hrabrost. Medalje su za hrabrost. Da. Sad, ne bi to ime, nije sad naročito nešto bitno pitanje, ali otprilike, da li su borci, dobrovoljci koji su otišli tamo sa naših prostora, da li su zadovoljni sa plaćanjem? Neko to čini zbog novca, neko bježi od zatvora, neko... Znaš i ti sam kako to sve ide. Da. Evo, na primjer, ja sam sad ovdje u Sibiru. Da. Mnogo Srba, vidi, svaki mjesec dođe neki Srbin. Znaš, pa ide na obuku, pa vamo, pa tamo. Ja ovdje radim u vojsci neki drugi posao, ali uvijek ih srećem. I stalno se upoznajem sa Srbima. Raznih ima. Dolaze zbog novca, ili bježe od nečeg, ili dođe iz patriotizma, ili razne su stvari. Tako da ne možeš generalizovati sad, konkretno reći. Došao Srbin zbog tog, došao Srbin zbog tog. Da. Svaki čovjek je iz nekog svog razloga došao. Ali, da. Što se tiče, pitao si me za plaćanje. Pa da, da li to nekako korektna cifra, pristojna cifra za takav neki poduhvat? Vidi, na primjer, ja kad sam došao, evo, iskreno, ja nisam došao zbog novca, ali da ti samo uporedim. Da. Evo, ja kad sam došao, primjer 5.000 eura dobiješ, a sad je 30.000, primjer ti govorim. Tako da, neki dođu zbog novca, neki dođu zbog bježe od nečeg, Jasno. neki razne su stvari. Ajde, znaš kako sad, pitaju bi te sad za neki kraj, a osim ako nemaš još nešto sad nama da ispričaš, ja postavio još sad posljednje neko pitanje. Pošto poslao si mi neke slike sa nekih sajtova, o čemu se to radi?
Misliš na potjernicu? Da. Radi se o njihovoj bezbjednosnoj službi. Nije problem što sam ja na potjernici i šta je napisano sve. A ti si lično vidio da ispod piše datum rođenja moj i ispod datum likvidacije. Znači, neće da me hapse, nego da me ubiju. Jer se ja njima vodim kao terorista, jel? Naravno. Ti znaš, Miloče, kod nas mnogi ne znaju ništa, mnogi osuđuju što sam ja došao ovdje, a ni ne znaju zašto je rat uopšte počeo. Da. Tako da, jebe mi mater. Šalim se malo, moram se malo. A, malo nije odmet. Generalno, eto, sad sam ti rekao, i za plaćanje i to. Generalno, plata ko svuda u svijetu, vojna plata, ko normalno sve. Ovdje život u Rusiji je jako dobar. Sve normalno. Tako da, vidi, ljudi imaju predrasude da je ovdje diktatura, da je ovo. Nije tačno. Lijepo se živi, ljudi su srećni i nema pederluka, fašizma, ostalih zajebancija, nema ništa. Da. Živi se normalno. Korak na svakom drugom, trećem koraku. Tako da, Rusi su ono što smo mi nekad bili, samo smo mi to izgubili zato što smo idioti, znaš, ali vratit ćemo mi to. Sami sebi smo najgori. U nekim momentima možda i zaslužujemo da svi stanemo pod jednu šljivu, ali valjda ćemo da se izborimo, da vratimo onaj ratnički duh kod srpskog naroda. Sad, sve te optužbe koje tebi stavljaju na teret, da li je bilo kontakta sa civilima? Da, imao sam kontakta sa civilima, dosta puta. Sve normalno, ništa sporno. Kao da ih nema. Kao da ne postoje tu. Znači, to se može reći da je to neki prijeki sud koji... Ne, na primjer, trebate ići u akciju i trebate proći kroz to naselje, selo, predgrađe, nije važno šta. Izađite, mi sad ulazimo za 20 minuta, na primjer. Mnogo njih neće svoju kuću napustiti pod cijenu života. Da. To je bilo i kod nas u ratu, to je normalno. Da. Ali ne odgovaraš ako ga, na primjer, nešto ga zvizne i to ne odgovaraš za to. Ali ima ko neće. Vozi bicikl tamo oko zgrade, vrati u podrom, sve normalno. Ja sam to vidio. Kao da ništa nije. Gleda čovjek svoja poslu. Ignoriše čovjek rat. Da, naviklo se kao, da. Navika, kao što ima ona slika u toku bombardovanja 99. kad ona legendarna slika kad bombe padaju, a seljak je sa kosom i kosi žito na svoje njivi. Tako da, klasika koji svuda. Što se tiče civila i to. I što se tiče duha, tačno se vidi da su naši. Neće od svoje kuće, pa makar ga ubio. Da. Mislim, nije to neće od svoje kuće. Da sad ne ulazimo u kompleksnu temu zašto je počeo rat, zna se zašto je. Dugo su šutili i dugo su ugnjetavani bili. Moralo se to desiti. Ali, na primjer, Ukrajinac tamo je, može ga ubiti, ali on je ostao. Tako da, imaš, ne znam, da, meseci. Ne, reći ti. Evo za neki kraj, imaš li neku poruku da kažeš ovdje našem srpskom narodu iz majke Rusije?
U kojem smislu? Pa u kojem god ti smislu misliš. Pa ne znam, vidi, iskreno da ti budem, ovo sad što ja i ti javno razgovaramo, ovo mi je prvi put. Da. Dobio sam dosta ponuda ovdje da je nikad nisam htio, zato ne znam zašto. Stidim se, ili ne znam ni ja. A nemoj se sa mnom stiditi. Nismo Pa s ovo se ne prošli svašta stidim, nešto. pa ne, stavio sam masku zato što sam A pička. dobro. Brate moj, ja te želim svu sreću i s obzirom da se naš brat zbog prijekog suda strogog ne može da se vrati u svoju zemlju, ali šta si on rekao za porodicu? Pa, mogu. Nije tačno. Mogu da se vratim. Zato što ja sam državljanin Rusije. Da, Ja radim za Rusiju. Ja sam ratovao za Rusiju. U stvari to nije rat, nego specijalna vojna operacija. Ja ne samo što mogu da to radim za Rusiju, nego je moja to dužnost kao građanin. Razumiješ? Tako da se smijem vratiti u Bosnu. I vratit ću se, mislim, neću se vratiti, nego ću doći malo da se vidimo i to, pa se vraćam nazad. naravno. A šta Sviđa mi se ovdje. Da. Tako da, čisto da te ispravim, mogu da se vratim i vratit ću se malo. A šta si rekao nešto? Poželio čisto da me uhapse malo, da mi ne mogu ništa. A šta si rekao još za porodicu, da? Ako neko želi da te posjeti, to sve snosi, država snosi sve troškove. Može te posjeti bilo ko. Da. Ako neko želi da te posjeti od tvojih, bez problema, nikakve prepreke nema. Nebitno koje državljanstvo da imaš. Sad, na primjer, ti si meni brat. I ti imaš hrvatske papire. Da. Ti dolaziš kod mene bez problema. Na osnovu mene, jer sam ja ratovao, razumiješ me? Da, jasno. Bez prepreka, bez ičega dolaziš. Isto tako ti je i kad pogine nekom. Jebi ga. To jest ružna neka stvar, jedna od ružnijih strani, ali jednostavno je tako. Ako pogine neko koga si ti naveo ranije, taj dobija novac. Koliko ja mogu da... 150.000 eura. Koliko ja mogu da shvatim i znači neće sad to ljude ne interesuje, ne treba da ih interesuje, ali iz neke naše privatne priče vidim da koliko se može reći lijepo, da ti je lijepo tamo i da si se, da ideš ka tom pravcu da se ostvariš i u nekim drugim životnim planovima i drago mi je, brate, što je sve ispalo kako treba. Mnogi će da osuđuju ovaj video, da osuđuju tvoj potez, mnogi će da podrže opet, mnogi opet ne bi znali šta bi rekli, ali tako je kako je i ja, da. Vidi Miloše, brate, to je normalno. I ja to poštujem, i te što osuđuju i te što podržavaju. Jer gdje bi mi stigli da smo svi isti? Znaš, neki će reći, bravo, brate, treba imati muda, a neki će reći, ubijaš đubre jedno, znaš, ti si ubica. I zamisli gdje bi mi stigli da smo svi isti. Naravno. Svijet ne bi funkcionisao. Tako da ja ne osuđujem ni ove što osuđuju. Eto i to može da bude jedna od pouka. Pa da, mislim, ja to stvarno tako mislim. Jer vidi, ujna moja, znaš koja, kaže meni, evo Mišo, po gradu se priča da si izgubio nogu. Prošlo 10 dana, onda sam poginuo. Znaš,
To su ti stvari koje, šta da ja kažem? Da ja reagujem, nisam poginuo, nisam izgubio nogu, jel? Pa Kurac. poginuo sam, da, Nije obrtao tako. sam. Pa da. Jednostavno ignorisat i sad ti kažem, i ovaj ko osuđuje i ovaj koji odobrava, hvala im. Mislim, poštujem ovog koji me podržava, a ovaj Naravno. koji me osuđuje, jebi ga. Ja iz On zna svoje zašto me osuđuje. perspektive, Njemu izgleda dosadno u životu, zato me i osuđuje i ima vremena komentarisat, znaš. pa da, sjedi, radi ovako posao neki od 8 sati svaki dan, bezvezni ko što ja radim i tako nego hoću da ti kažem, evo na primjer iz moje perspektive, ja niti tebe osuđujem, ali opet niti te podržavam, imam samo jedan jasan stav, da ti Bog da kao prvo zdravlja, život da ti podari dugovječan, da ti da sreće, pošto sad radiš za vojsku Ruske federacije i želim da se ostvariš tamo ako već ovdje kod nas nisi mogli. Brate moj, sve najbolje ti želim, a ja se nadam da će naši gledalcima ovo biti zanimljivo, da će moći bar u neku ruku da iskuse taj, ajmo reći, horor rata. Meni je drago, ne samo zato što si moj drug, što se znamo, nego zato što ti leži ovaj posao koji sad radiš i to. I čast mi je što sam sad pričao s tobom. Sad ti kažem, A i treba ti. nikad nisam javno ovako govorio, ovo mi je prvi put i vjeruj mi zadnji, zato što ni sa kim neće, s tobom da. Da. Zato što te mnogo poštujem i znam te privatno, iako si dobar lik. Nisi pokvaren, tako da hvala ti mnogo i tebi. Hvala mnogo na razumijevanju. Hvala tebi, brate, i živ mi bio. Čućemo se, nek te Bog dragi čuva. Važi, brate, važi.